Kastalatibyan! May sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kastalatibyan! Ket itagagayem at tuy manen ti may sapay apakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta asaan met nagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Nanang, tatang, agbayad akmanon iti matrikulak inton umay alawas. Ay. Pasensya kayon nanang, tatang. Kayat ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka titarongken sitaw nakong. Wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga anusan, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadanin ti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitara nakaw. Padasak ti umutang ka ni kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Ano sandak apagadalan, nanang, tatang. Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang ah. Adong ti regregat mi ken ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mi anak ka. Ay, pasensyakan pari minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunak no anda kwarta amparay. Agsakit ka magayam. Huwag nga raw na. Nairan-ranamot pare. Iso apasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, ada nagpintas ako tsaya nagsardeng iti batog yo paray. Asino ti akin lugan iti dayta? Ay, tayo kwa paray. Kaya agpapautang iti porsintuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Huwag paray. Ay, natakil ti porsinto na. Ay, urayan. Ay, mabalin ko siguro ti umutang niya. Huwag hanggang kas itinakunakaw. Dakil ti porsinto na. Sa nabalay. Uray ta dandanimot agturpusan di anak kaw. Ay na. Mabiitin paray. Ay, sige ta kasaritak manday tang agpapautang. Malasong rekasar. Anyat nagan mo itayain. Andi, tata. Ay, Sir Anday. Malasong reka. Ano santo'y balay may tamarmarban. Maminsan la ato doon ay tinapiksa. Marban to'y balay may. Ang pumintas tao. Ano makatorpos ti anak may. Kat madaan itinapintas at trabaho. Ay, agbalinto a mansyon da itaw. Uwan gayam. Oray 10,000 ti utangak, sir. Tata, anya nga iti maikulateral yaw. Adda ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi adaga na ito'y. Daga iti kakabagyak. Anya? Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasjay? Ay, awan, sir. Tayag sarot akal ding ko ati adda. Isunti ikulateral ka Inayon kumutayin, dahi te agkarakrams nga asaw. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas da kita kulateral mao? Ay, anya ayat ti ikulateral ka Ay, ambo kun sir. Adagayam maikulateral ka
Ang madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Ah? Ay, wen, tata. Ay, gusto nga ron. Mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hi. Nice meeting you, Ana. Kastamat, sir. Ay na, jak lang pagarop. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga, no sana siya. Ah? Sa bagay mo't kiti, tata. Mala, panawan kayo pa'y, Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko, Ay, tata. saan? Ah. Kasarsaritan pa lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsarsarita kay pala iti anak ko, Nan, mangtad ka man iti kwarta mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 at inted mo kini Ana. Kawin at dapapanak. Padwag tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nakmata. Ay, saanin? Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maun. Mapit lang, Day tati sa nga ribo apisaos. Nantarum warak man nga rog mensyaw. Inak man mo't agrelax. Tatang, at dapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayam, tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod yo. Ngam sa bali mat ti pangususaran yo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Basta lati biyaga. Sa nabalay, tanasingpot ni Sir Anday. Saan anaimaw? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang ko ken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Baunin niyo tanak yo. Tayo sa tipang titak iti kwarta. Ay, wen, sir. Kuyugak. Ay, sana, tata. Makawayas mo't siguro nga iso. Ay, wen matkid di, Ay, sige nga rod, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir. Sir, sa anak nga umininom iti arak. Ay, kat padasa ma. Pasit lang, met. Sige na. May salatil mo. Kwa. Alan. Nung mainom mo rito, itad ko magkantot utangan ti amang kawarta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Asin Nakaringkan? Loves? Sir Andy, anyat ka kasawan da ito Ay, ayatan ka, Ana. Nakasaganag ang mangikasarkan ka. Diyak kaya't di mag-asawa iti na ti atao, tatang, nanang. Idarum ko taginundawayan nak. At dalagit din laok na iti arak nga impainom na kanyag. Anya nga idaraw. Apay, di mo mapanunaw. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wanmat nga may Ana. Makiasawa ka kitday. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto agregat, iti sitong da. Kanyat amom no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Kaya nadan na pasamak iti nagbaitan niyaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. No kasta, mangala tayo la iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol? Praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusen tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno agporsyento pa'y. Ay, uwan matkit di sir. Gusto ka. Kaya no makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupay la dito'y balayaw. Tata, ay, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan nakarenovate ti balay may. Ay, uwan na. Ay, awan problema bara. Ayos laang. Ala, ante.
Di yung pagsardangan ni Insan Ana iti panagadal na. Kakaiso na adandanin agturpos. Ay na, awan nga ron kwarta ama busbaus. Iso ama kiasawa laungon. Kastala tibiyag, kanakan. Oray atabak nang mutya mga asawa kan kwa na. Ala. Naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana adi na kano ay ayaton di mga sawa kan kwa na, ante. Ah, ay salawasaw mo't na dya kasinsin mo. Anya saan? Ay ayaton na. Agin papakipot laday jay. Di kagdanag, Ana. Pagkadalin kanto. Ay ayatin ka, Ana. Ay ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet ah. Maturog takit din. Di nagtalikodan ah. Anay ko! Anya ka kadi! Di mo masam titakyag ko! Masaksakita na! Kasano? Aging papakipot kapailaan. Kat amok tumutla a pagpatpatayan nak iti kastaunay. Pakipot! Oh, kwartayo, tatang, nanang, oh. Sagdud 2,000 a pesos kayo. Wow! Ay, ay na. Adda pagpakulot ka. Adamat pagpamasans ka. Kanyo adda sobra. Pagpa-facial ka. Ay na. Ay. Ino, dapat masobra. Agpapukisak. Agpakulurak iti buok. Patikida yan ah. Oh, sige, allowance nyo kanyak na tatang, nanang. Ikan kayo tumanayin. Ay na. Thank you, manugang bay. Ay. Nay. Moving ka, parimensyaw. Thank you, paray. Ang gagangay na tanda mga rod pagpapaubing. Ay na, imbagman paray. Nakamanugang akay. Iti adda mabalin na. Iso ang gagangay na paray. Ay kahit mayat maapay nga ijibalayo ti pagnanaedandang agasawa. Madama kanungan iti panakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Anya tayo warwaras at magparay. Pudno aya nga in collateral mo ni Ana nga anak mo kani anding agpapautang. Nagkunamay. Isan met palso day tada magparay. Umapaladag ita agsasao iti kakasta. Nay, baruman ti bado yun ante, angkal. Ay na. Gagangay ti adda manugang na abak nang Ay, word ka na kan. Kita am ti rilaw. Ah? Ay, nagnina day tao. Intip tayo manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita nay. Ay na. Ay. Inted metla ni Andy na itaw. Ha? Kain, day to'y pustisaw. Ay, tay kang inaanak klase ti pustiso day to'y kanakan. Nagmayat sa daya. Aywan. Ay, una yun. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, angkal. Ante. Gagangay ti adabak ng amanugang na. Ante, angkal. Kitaan nyo tanay. Da kayaw ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kan laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mo't nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao banug sungula day ta. At ka din, Andy. Ay, ada sir. Hanggang nakaturog. Asino kayo ka di sir? Kaya na niya't masapol yung kanya anday. Nabayagan na sapsapulag jawanan ba na lalaki? Dakkel ti basol na kanya. Basaul? Nay, apay sir. Sigo da driver ko na, Andy. Nagtakaw iti kwarta. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya! Manangan nilaw ang lalaki. Saan lagayam asyak ti asawa ti awanan bain nga ande? Peke ti papel ti kasarmi. Bayamon. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod na nanak ko. Awanan ba inday dya lalaki?
Nang limlim mo lagayam, kunak nupud no abak nang, ngem agim babak nang lagayam. Saan namot gayam a kwarta dagiti inted na kadata? Uwan nga ron ah. Kasanupay itan. Sapay masikuga kon. Tatang, Pa, nanang. anya nga ron nga anak ko. Awatan tayo ah. Pasensya kaan. No impilit me, ti panakiasawam kun ko anak. Ay, oray siya. Suri anak kau. Nagparparamag kami iti amam. Ngamanyan, tapadamot lagayam ama mirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y gayam ti ugali na. Hala anak ko. Pagtitinulungan tayo abiyaga, hindi si Kugmaw. Andang arog ngay. Kastala ti biyaga, anak ko. Ditan gagayem tinagpatinggaan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan met anagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita adtoy ti may sapay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao anapangas narigat nga agduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Paray, at dahay ring di ka barbaro apastag ah. Kastaya. Anya nga dagiti masapol da. Ay, kuha paray, janitor kan messenger. Nagbabamit asa dagitan. Ay, jakayat. Anya? Anya kumangit ti kayat mo, paray? Tay kumamot mga opisina at no makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagamot dita. Agtagtagainop kan samay. Kat no agpada tamat asaan anakaturpo si ti kuleyaw. Kwa pare. Aday taka manan, pare. Igaraw mo manin ti ugalim. Saan kanyag pilpili iti trabaho? Mapan kakitain. Parang mapagasatan kamutan. Si Kanti mapan. Jak inarapap, jak balin abapaw na yun. Oh, kumusta nga iti application ni Paray, Maray? Ay namaray, kaasi ti apo, mangrugi intun lunes. Ay, imbag ka pa'y amare. At least, addanton panggadan nila kay mo. Saan akas kanyak? Nakadepende kami pa'y lang kadagiti dadakkel ni Jake. Ay kat allukuyam ngamin, anila kay mo. Ay, nagregat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat na, executive adagos ti saad na. Anya? Oo na yan ni pare. Ay, makapaasar nga rod. Ay, nangalaamat iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay na, sorry mare ah. Opinyon ko laeng daytoy. Saan lak ko maakagura? Addan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mariani. Saan laeng apangas, no dikat sadot pay. Tatang, nakastruck mo't gayam ni Mike tita baro apasdat dita sentro. Tay ka di asawan ni Ani iti kunam. Wan tatang. Ay kat naimbag man. Dakkel ko mamot ti tsansa ni ading Jake amaala ah. San namot akaya ti agaplay. Ay na, saan mo anam namaan ti adim nga agaplay? Kabisado ti ugali na. Ha? Ti kayat na katjay nalagan at trabaho.
Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahil tama ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adem ngem saan namot akinayat. Tatrabaho kano ti tambay. Anya! Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo tambay, saan ka day tatang? Ay na, kat isumet. Isu ang makapasyodot nga rod ang makapakatawa ti adem. Imbag ko mga rod ano nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti panag-eskwela na. Ay na, jak nga rod amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaase ti pamilya na. Imbag ko mga rod tatang, no tumulong kada kayo nga agtalon. Imbag la pangalaan na mo't iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, una yan ay ati kabsat ko. Kaano nga tanga agbalbalew? Anya, kamutan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa na isang. Nay, abay ngay abakaungat ka. Kat no awan nga rodan ti maisang. Nagremedyo ka kumana! Napan ka kumadimawat ka ni tatang iti bagas! Ay, mabain akon, Jake. No kayat mo, si kanti mapandumawat. Nagtasak pa iti baon na. Dayta ti bagbakan ka, Jake. No saan ka kumaapangas, kan pili-apili iti trabaho, at ako mamat pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayaw. Ay! Siyak man tinakita mon. Isardeng mo detan. Apay, di mo kayat adanggan? Kat no dayta tipod no. Kita ni pari Mike, napintas itan ti biag ti pamilya na. Saan nakaslakan ka apasig adi na dawat ti pakan mo iti pamilyam? Talna ka man? Ay, saan? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat ko nga ibaga. No awan ni tatang mo, kandag iti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilyam. Ti baban kan santat nagtalnakan. Sige, alamidam! Total, isumat ti paglaingam! Adeng, apoy ang nagkabibaw di bibig ni Cora. Ay, kuwa man na. Diyak nakapagtapal, kahit nasaktak ti asawa. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay adin iswam di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbagana. Keso awan trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilya. Kat, sakitam ti ibagbaga ti asawam, kat pudnumat. Na, tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, Ay, jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakat mo. Amo mo ti makagapo, no apay akanayon kayong agapa. Gapo dayta iti kinaawan ti trabahom. Awan ti dakas na ading no tilmo nam ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Uray anya at trabaho ditan, basta disente lakit day. masurunag yun ni tatang ko. Kani manang Marisa. Abay mata, kabusor mo ida, pare. Lagado nga bagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Nakasi kano ti pamilya. Ay, mapling ti lapayag ko nga dengdengag. Ay, gagangay na, pare, pamilyam nga ron kat. Ida, di kaya tay pumintas mat ate, biyag mo, pare. Anya nga iti problema dita. Kaya adamat dumawatak iti tulong. Pare, nasaya-saya at nagsapol ka iti pagtrabawam. Kita na ka, pare, at least, da trabaho. Ha? Sikamit. Ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. May isa ka lang, babaunin. Nababaday taasaan. Pare. Nay kamaten, pare. Ibagam tuman kanak no, the opening para iti office work, pare. Ay, sigurado amalak. May sakto mo tin awagam iti. Sir! Jack Cruzonada ti panagsasawa ni pare Jake Bakit? Apay anak ko nam ti kastan lakay. Nabayagan niya bagbaga nang agpainumag ka na. Iso pinaubos uyak mata. Ang hindi makainumain. Ay, nagadong ti sinasauna. Kas kumaitian niya.
Kas kumay di pa nang tagibasit na iti trabaho kas janitor. Anya, apay, di na napanunot at ipagsiyasyat yo kat naggapo itinatgadam kas janitor. Saan naalala ang ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat pa kahit. Nadalos day ta. Hangam, nangato la oray mo ti arapap day jemat akong parek. Ngarod kat no dinan sapay napadasan tinagtrabaho. Ammo tayo mat anakasanggirla ang kadagiti naganak na. Kastamutan iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek idi kahit. Iso am malagip ko amin dagiti bagbagana. Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay katuan nakapagtupulak pa'y mata. Bakit? Ngayon, jak kayat tigulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni Pare Jake. Jak kayat mapasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Hanggang kas lalikliklikan nakmatay. Nay, apay nga kat no kasingadan agayam mo ni Pare Mike. Huwag nga. Ni Marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na ang nagustuhan. Awan mo tiyam mo. Ay na tinasaya at siguro, kasaritam ni Pare Mike, tapno maamwam no apay. Ne, agi patpatakder gayam ti gayem mo iti balay na. Huwag tatang. Ay na, imbag pay ni Mike. Inot as sumaysaya at ti panagbiag na. Oray na numula ang janitor ti trabaho na. Kabailan na abyagan ti pamilya na. Amom tatang. No siyak to ti maadaan iti trabaho. Kaya tay trabaho nga to ti saan na. Executive ko naman. Kainsan la kasta klase ti balay ti patakder ko. Di oray man aggagabwa man siyong ti patakder ko. Ay na, aday ta ka man ang Jake. Kanayon akastat ibagbagam. Pasiglaeng akinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maaramid. Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No agtodo, agtedted, ta saan mo mo't nga unatin dagiti imam nga agtrabaho. Ni tatang mit. Rugyan na man sermonan nun. No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao. Agsapol kan iti trabaho, saan kat atay mang namnamak kalagtan kanya. Imbagman ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam dito'y sango ti balayo. Tapno saan kami ang mapandita highway agumatang. Nagaddayaw. Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay wan ading ko, hosto day taan ako nam. Nasken atulungak nila kay ko manang. Tano ti sweldo na laang tinamnamaak, ay saan nga umanay? Sapay do at ipagis-iskwilaan mi iti high school. Imbagman takasta kayo ni ading Mike. Adda ti kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko, kaslaawan laang kan kwa na. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isang tayo. Kastaya. Anya nga tanong pa nasam ti umutang di tatersina ni Marianay. Ay, sikan ati mapan. Ah, Ay, mabainak ang mapan umutang. sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka diti umutang itila ko mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak nga agpapautang. Ha? Basit nga min ti punak. Iso ano anya tinaglakwak, iso matlaang tipos-ipos ko. Kastaya. Un paray, iso amaawatan nak kuma. Kung ang badlat, asino da diyang ani? Di nakitin pinautangan. Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni Kumari Ane, no anya ti rason, no apay adi nakapinautangan. Gaputasim mayaatan ti biyag da. Kastamat ti ugali da. Imbagak matabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makauawat. Makita dan to nung bungak nangak. Na, Jak to idapanpansinay. Madlaw ko kat kaslasaan kayon anasingad ka ni kumparem a Mike ading. Ni pare Mike ti ko nam. Ay, jakon panpansinay.
Agsipod ta nagbalinin ang natangig. Agraman ni bakit na. Ne, apay ngay anak ko ng tikasta, ading ko. Kasano? E di si Maya at basit tibiyag na. Kunang madlan asino dan. Ay na ading, panagkunakit saan akasta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay saan manang? Agpaisote kunak. Ni pari Mike, liklik-likan nak. Ang amjak amwa, ano niya ti makagapo? Nimit Marianay, saan ngagpautang? Iso akagurak ida. Ading ko, dakas, ti gumurgura. No adda isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak lat tayo da. Maricora, nakadanon kanyak agumurgura ni Pari Jake. Gaputa saan ko at pinautangan idi na minsan. Ah? Ay najak impagarup asinakit gayam tinakam na. Kunak nun naawatan na timpalawag ko kankwana. Ay, Mare, pasensya kan iti ugali ti asawak. Ay, no siyak, maawatak ti side mo. Ay na, jak kumakayat nga addaguran-gura iti nagbabautan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo. Kat narigat no adda ti saan tayo apagkikin naawatan. Bayam, Mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ang tikwar tayo. Talawans na iti ubing ag eskwela. Naay, no kumangamin manggad ka, tapno saan ka adawat kanyak. Kaslaak matan ATM ti panagkitam. Asano ngayon awanak taon? Asino pa nga iti pagsanggiram? Ni tatang mo. Sa anak ama uma amang bagbagaking ka. Agingga ama kaamiris ka. Nalakakak kumanga agdoras no ikatam ta kinapangas mo. Maan ano kumano nababalaang ti saad mo. Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Oh, pare, si kamot gayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti anya, pare. Damaga ko man, apaya liklik-likan na. Kuha nga men, pare. E di na minsan anaginumta. Tinagibasit mo ti trabaho. Imbagam anababalaeng ti saad ti trabaho. Kan may saak laeng atagabaw. Pare. Ang orino kasjay laeng ti trabaho, pare. Proud aklat ta. At least, adda trabaho. Pasensya kan pare. Jak na puutan na naibagak tekas jay. Kahit nasayar ko ti Reknam. Kan may isa pare, gimura ka. Idi saan nakapinautangan ni bagat ko. Bawatam ko mamay, tamang rogrugi kami pailaeng. Awan pa iti husto a kapital may. Pare, agsapol ka ngaminan iti trabaho. Ore anya a trabaho, basta disintay. Tapno, saan ka niya umututang? Wino dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare. Agsapol ako niti trabaho. Ala, mayat na ita pare. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Kat husto ti kanayon ibaga ni tatang mo. Idya mo ti kinapangas mo. Tapno dumur asmat ti panagbiag mo. Ditan gagayam, tinagpatinggan, ti may sapay apakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapangas, narigat ngagduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Nay, apay nga adda ka dito'y Janet. Di matrumbang kumaan nagisursur ka iti lakom a prut-prutas. Ay na, ni Leonard ti imbaon ko nanang. Anya, ay por Diyos kamat anak ko. Apay nga'y adya asawam ti imbaon mo. Man ano kumaya nanang? Di ka kadimasyan ka ni Leonard nga asawam, Janet. Imbes ko mga aginanamat, takakaiso na Domingo ita. Awan trabaho na iti construction. Ngam imbaon mo pa'y laang matamang isursor ka nagitila ko maprotas. Ay, anya kay lakit din aya nanang. Awan matidakas na itinaramit ko kunak manan. Kan may saan ko matapinilit ni Leonard? Dinamag ko no kayat na nga isursor dagitila ko kaprutas.
tamasadutak ket nga ron. Ket wan, kuna naman. Di ison, tinapan nagisursur ka dagiti lako. Ay, unay kamot, Janet. Anya nga minti pa ka kumikumam dito'y balay ay Ay na, awan. Kaya't kulati makainan na. Tangay aldaw mo ti Domingo ita, nanang. Kat jay makalawas ang construction nga asawam ti pinatudon mo, anapan nagisorsor iti lakaw. Kaawam mo ti dagas na kunakmanan. Ay na, di ka lamasyan iti asawam mo si ka Janet. Ay na, nanang, kastala ti biyag. Pakaisuna na danak iti nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa. Ay, Di enjoyak unay. mat. Kastala ti biyag, kunakmanan, nanang. Ala, naglalabaga dagiti lako mamansanas. Guwapo. Wen, nasarangsang dagita. Saan akas ka dagiti daduma amansanas, akas lakapas no kwagatam. Kasta aya? Wen, kem nalakalaeng tilakok. Talo ti 50. Saan akas ka dagiti daduma, 20, wenno 25 ti maysa. Ay na, talaga makaya-ayo ti gumatang. Ay ket, gumatang ka nga roden ma'am. Si Kamat, di nakawagan iti ma'am. Paula ko namlatan kanya. Ay, Oo, apa yan aklaat ka. Paula latan, tiyawag mo kanya ko na. ay, Nubir nga sa naklatan, gulpiak day tila ko maprutas. Ngam na di mo kaya, sanak agumatang iti oray anya alakom. saan gumatang ka, Paula. Ay na, kasta ay na, nagsumitan, ti panangibalikas mo itinagan ko. O sige, gatangak amin ang dagitila ko maprutas. Gulpira kon, taman manumit laangan day tanabat bati alakom. Masapa ka rumarinton bigat, Leonard, Anda na patagapapanak. Wen, Janet. Awampay lang ti pakikonstruksyon na mita, tanalpas mutten din patakderyo abalay. Iso asikapay lang ti mangisursor kadagiti lako kaprutas. Sige, tayo imutek tulat tangaro dahin. Ngam daw asik at tarimaanan jay tubo ti danom ijayan da Paula. Ni Paula ngagpapaay ijay club? Wen, isuti ka na yun amang gulgulpe kadagiti sursur ko apruta sa lakom. Agtedted niya min jay tubo ti danom ijay pagnanaidan na, nga agturong iti lababaw. Dinamag na, no, kabagilak nga ornusain. Ket, wen, kunakmutin Iso atang danan nakanaw amang ornaus. Ay kat, nagsayaatan ngay no kasta. Isupay matamat gadam. Alang aron, maturog akong tamasapa ak nga agriing inton bigat. Anya jay kunam, Ben. Masansan mo ta makitak ni Leonard na manugang yo. Amapan ijayan da Paula. Tata, Paula nga. Ni Tata pun sumit. Ni Paula nga abay la rin Dito agpapa ijay nightclub. Dito manala. Ay na. Anya nga itar aramidan ni Leonardo amanugang ko ijay. Ayan day jay manala. Jak amu Tata. Isang arot adamagag kumakada kayo. Nay. Jak amu day taa. Di mo pa'y naibaga kat jak pa'y maamwan. Kitain niyo ba si Tata? Amangan mo't no. Ay, Ben Jak magustuhan ti kasta ajarmaw, ha? Kwa. Pasensya kayong Tata. Sandak mo't siguro mapabasol. Amok ngamin na anya klase ti babae da dya Paula. Akanayon apapanan di manugang yaw. Ay, madi aday talakay. Isumot nga rod ti kunak imeng. Anyat aramidan ni Leonardo amanugang ta, ijay balay da ijay amanala. Ay, jakam mo Apay ngay asyak ti saludsudam. Anya ngay ti amok. Bayam, takasaritak to man ni Janet. Maditikas jay nga aramidan ni Leonardo. Siya asawa nga mapankit din iti balay ti may sa amanala. Ay, wan.
Iso akasaritam tungaron ni Janet nga anak ta. Ay sana mabalin na palabsan day taan na amwam, Ponso. Wen, imay. Halaga akasarita ni Janet. Nalpas ko na tinarimaan dete na dadayla kabinit mo. Paula, Ay na, naimbaglakit din dadaka ang kanayon ang maayabak, Leonardo. Addan mang tartarimaan kadagiti nadadaal akagawaan dito'y pagnanaeda. awanan yaman na. Naimbagkit di tanaira na ngawan pailaang ti pakikonstruksyonak. Tanuad da ko man, saan ka matulungan? Ay na, agnanayon la ko man nga awan ti pakikonstruksyon nam, Leonardo. Anya? Ay, saan mo't Paula? Anya laangan ti pagbiag mi ti asawak ngay, no awan tuki din ti pakitrabahwak. Di ka agdanag, Leonardo. Pasyak, ado tinakasagana nga ipaaramid ko kan ka. Anya ngay da kita, Paula? Basta, maamuam to, Leonardo. Iso asaan mo aliwayan ti umay dito ayan ko no adawayam, ha? Takas iti ko nakon. Ado ti iparamid ko kan ka. Naimbag ta na timingak mo't lang nga awan tar aramidam, Janet. Anak ka. Apay aya, tatang. Asarita ka man. May papankan ni Leonardo nga asawam. Apay ni Leonardo aya. No kanayon ka no amapan, ije balay ni Paula, aman nala. Kawan mo, tatang. Kanayon amapan ijay. Na, no kasta, amom ti maipapan iti day ka. Kawan! Amok ata kanayon mo't nga itad kanyak ni Leonardo ti itangdan kan kuana ni Paula. Nukas di nga ta ipatarimaan na ije balayda. Ay, saus, anya kalakit din aya, Janet. Di ka madanagan nga mga numadamdamag at no anyan ti mapasamak iti nagbaltan dahil Leonardo nga asawam kanday di aman nala. Na, tanya ko mati mapasamak kadakwada, tatang. Ay na nagkapoy kan ayasi ka, Janet. Di ka di madanagan nga mga no... kwa. Daytay kwa. Ay na, tatang. Saan to mapasamak ti pagamam kanyo? Saan nga amo ni Leonardo nga asawak ti maipapan iti dayta pagdandanagan nyo? Kano na kayo ni inosente ni Leonardo nga asawak? Di na amo tagluko dahi jay, tatang. Sigurado ka? Ay na, wen tatang. Ay sus, uray kat paturuga kiji balay ni Paula ti asawak kat siguradong awan ti mapasamak. Gaputan mo kasyaklaan tayo ayatin na. Sigurado ka, Janet? Wen tatang, iso nga ura niya pati mapaspasamak. Jak madanagan. Ulitak nga ibaga tatang, inosente di asawak. Numayarig kumaiti kayo. Naganos pailaan. Saan pa ang mabali na pagsungrod? Ay na, Janet. Kuidaw ka. At napagsasao ako nana. Ti kayaw oray naganaws. Sumgad no maisungraw. Aho? Adula amin day ta pagsasaw? Saan to pulos na mapasamak day ta, tatang? Isungawan na pulos ti pagdanaka? Ne, si kamot kayang Paula? Wan manang Janet. Umay ko kumaiyaban ni Manong Leonardo no awan ar-aramidan na. Tagpakuyog ak amapan a grocery. Tanda na klaangan tapno adda mangimat kadagiti gatanga. Ay, apag isungarod no kasta, Paula. Anyan apan nakairanranana. Tawan pa'y laang ti pakitrabahuan ni Leonardo ng asawa. Isu pa'y mati itangdan mo kan na, Paula. Ay wana manang. Tangdanak iti panangkuyog na kanyak amapan a grocery. Kasapulak ngamin at talaga ti agimat kadagiti gatanga. Mala, urayam labiitan ni Leonardo tayabak, Mabit lang, Paula. Janet, sa di naman ang tinapanan jay asawam. Awan mo ti trabaho na ti amok. Ang maapay nga awan dito'y balay. Imay sinuko ni Paula, nanang. Anya? Paula? Daytay Manala? Nanang.
Ni ngay Paula ang agpapay iti nightclub. Apay asinukon ni Paula dya asawam. Kuyugan ni Leonardo ang mapan ag-grocery. Ni Leonardo ti mangimot ka dagiti gatangan ni Paula. Katagdanan na ti asawa. Anya, kat imanugot ka. Ay kauwan, ananang. Apay katasanan. Isupay mo titangdan ni Paula ka ni Leonardo Sayang pa'y mo dahil dyan, nanang. Ay, por Diyos kamot, Janet. Apay nga imanugot ka nga kuyog ti asawam kanday dyan nga agpapay iti club. Kanya ko matidagas na ay Ay, dakas Tamangan tukat no sa dinon ti turturungan da. Di ka madanagan aya nga amangan no maadanda iti relasyon. Ay na. Una yan. Saan to mapasamak day ta, nanang? Agtalaga kiti asawak. Dinto masulisog day jay. Ay, kasano ang masiguradom day ta? Kat no danda ni Romuaran ti kinarakaran ni Paula gapo iti kasya panagpadbado na. Uray pay. Saan na masulisog ti asawak kunak lang arudan? Ay, apo, Janet. Ti kayo, uray naganos, sumgad no maisong rod. Ay nananang. Saan mo ta kayo ti asawak? Iso saan to mapasamak ti bagbagayo? Ay, apay, aya adi ka dumdum nga kada kami iti amam. Ay na, kastala ti biyag, nanang. Basta jackpot siya na masulisog ti asawak iti dayja Paula. Sana pulos! Natangkan ti ulo ni Janet nga anak tapon so. Di na kaya ti dumngag iti sao. Nga rod Ay nasapay la ko mga rod. Ta saan amatudingan iti pamati na. Adin to masulisog di asawa na iti dayjay aman nala. Ay nalakay, imposible daytan. Talaga nga imposible. Kunada nga rudain. Oray ti kayaw ket naganaws, sumgad no maisong road. Ibagbagak mo't daytaken ko na. Angam natangkan at talaga ti ulo na. Di na kayat apulos ti mamate. Intun kuan, santo agbalaw no naladawon ti amin. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Di mo't nga mindemngag iti pamagbaga. Awan to nga rod, ti papabasulan na. Rabiin dyan ay. Lamapay ngawan pa'y laing jay asawam. Di mo kunaan nga dapay lang ijay balay day jay apaula. Ay kasigurado nga dapay la ijay atatang. Di na pa'y siguro nalpas na impatarimaan ni Paula. Ay na, mauyong kansan si ka Janet. Kita man ti oras na Alas 8 iti rabi Ngam di ka man lamadanagan iti kaadapay laang jay asawam. Iti balay ti may sa babae nga agpapa ay iti nightclub. Ay na, tatang. Kas kanayon nga ibagak kada kayo. Uray maturog ijay ni Leonardo nga asawa. Kawan ti mapasamak. Na, maag ka kaday. Kasano kumangay nga awan ti mapasamak na sulsulo da iti balay ni Paula. Ay na, di kay ka di madanagan. Dinto masulisog ni Leonardo kunak lang arudan. Kano na kain inosente di asawa. Ay, apo Janet, ibagak manunkan ka. Ti kayo, oray naganaws, sumgad no may road. Ibagak matmanan kada kayo, tatang. Saan na kayo ti asawak? Isungawan ti pagdanagan nyo. Anda, akon dito yung ti pagnanadan ni Paula. Agdorbelak, tanas ka na mamak. No, dapay dita ni Leonardo, tasaan mo ta nagawid iti rabi. Nay, Janet, anyat ko kom dita ayong tigay ti pagnanadan ni Paula. Kaya't ko makasarita ni Leonardo. Saan nga minanagawid iti rabi? Ha? Ay sus, kunak tupay kat. Agpayso ti atap ko. Ha? Atap mo nga anya, binita? Panagkunak kat si Murutan ni Leonardo nga asawam ka ni Paula. Nakitak ngamin ida nagdardaras a naglugan iti bas kat adda imot da amalita. Anya? Sana mabalinda ito, tatang, nanang. Sana mabalin nga ramidan kanyak ni Leonardo daytoy. Sana mabalin na panawan, nak. Danga. Anya saan amabalin kat inaramid na lang arulan.
Nagtalikan tumot nga main unay, anak kao. Namin ano nga imbagami ka, asaan arumbang anatalik ka iti kanayon na panagkuyog di asawam, kanda di nala iti nightclub. Takunada nga rudain, ti kayaw oray naganaws, sumgad no maisong road. Tatang, wen nga rod agam natangkan ti ulom anak ko. Kanayon mo nga ibaga asaan to ang mapasamak dayta. Ay, kastala ti biyag kinon ko nam. Aw, anyagay ita. Nanang, tatang, tulungan dak. Sa pulon tayo ti asawag, pangasiyo. Ay, makamu ka. Di na kami iramraman itanyaman nga aramidam. Ay, wan. Di mi kaya ti makibiyang iti dayta. Kasayaatan kit di ano aklo namon. Ana sulisog di asawam iti manala. Ay, kastala ti biyag anak ko. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali pay apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kayo uray naganos, sumged no maisong rod. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Aywan, anak ko. Barupay aging gaita ni Carmelo. Nalabit nga or-orayan na ka. Ni nanang mat, kumpormi man laditan ti bagbagayo. Ay pudno ti imbagak anak ko. Agayat kang kadayjay. Ngem mabain laang. Ipampanunutan nyo man jay tao, nanang. Amom anak ko. Kabayatan nga adda kay di abroad. Pulos nga awan inararam na. Iso ang nalabit asika ti or-orayan na, anak ko. Ay, kasta ka din, nanang. Angam, managbabain mat nga rod. Idi sa anak pa anak kapan iti abroad. Mariknakon nga da panagayat na kanya. Ay na anak ko, no siyakla ti masuraw, ison ti pakiasawaam no bilang. Kusano nga isot pakiasawaak ngay nanang? Kat saan mat nga rod nga agar-aram kanya? Ngam no bilang agdato ni Carmelo ken ka. Adda ka di matla namnaman na, anak ko. Jack ilibak nanang. Saan anarigat nga ayatan ni Carmelo? Tamalaksid anagagat. At damat itsura na, kan nadayaw pa'y. Hey, no mabalin la ko ma. No mabalin la ko ma asyak ti agaram. Ay, siya kung ti agaram, para ken ka, anak ko. Nanang! Dagi jay mutla taraken nan akalding kas kadabak, anakan dagiti mula na anateng ti as-asikasun na. Ison santipan na kaasawa na dagiti dingon na. Amangan na damot isagsaganaan na, nanang. Di tayo lamo. Ay na anak ko, awan pa'y pulos no biyana dayjay. Iso ano agdaton token ka, aklo namon adagaws. Simbang putin ni Tirising ang nagkapoy di abroad, anak ko. Apay di mo mapansarong karan. Kasla, mabainak mo't nga rod, nanang. Tanya ko matipagbayanam nga, baro ka may. Amangan no dinak mo't lakayat, nanang. Nangruna kat kagap-gapo na iti abroad. Iso ang mabainak. Ay na, Carmelo aya. May salaang ti pakaramatan ti sao amabaen. Tay agaramit iti sana nasayaat. Day tati kababaen. Nanang. Nadnadlaw pa'y akayat nakaamanugangan ti inana. Atap yula da ita, nanang. Kasana ka maikarikin ni Tirising. Kasano nga mo masan ka may kare kat di mo pa'y pinadas tinagdaton kan kwa na? Kasanaw, nagdatonak, kat mapayak tulaan. Kat kasanomat nga rod, no saan nakamagayam apaayan, alaman. Ni nanang mag... Ay na, daytoy titandaanam, anak ko. Awan serbin ni ayat, numabain kamait amang yibkas. Tandaanam dayta! No iso tigasat ko ni Tiriseng, nanang, ay kat dumteng tulata iti biyag kao.
Naa! Unay maday ta kapanunota mon, Carmelo. Ururayam ke din adumtang. Kasano ururayan na kamagayam. Di pa itong palbyag kayon nga gininuray. Anya? Nagkapoy ka na ya, pare Carmelo. Apay, di mo ka di madlaw nga damot panagayat kan ka ni Tereseng. Ay, madlaw ko tayo pare. Narigat mo't niya rod niya. Ibaga tiriknak kan kwa na. Gagangay lang di kasta no damdamaw. Aglalo no napudno ti panagayat mo kun kwa na. Ay, launay pare. Saan nagbaliw tiriknak kan kwa na? Sipod idi, kan aging gaita nagbalik bayanan. Kastala ti biyag ko na nga rodan pare. No, da panagayat mo iti may sa babae. Talaga mabain ka kun kwa na. Ay, pudno ti ko ng pare. Talaga mababainak. No maipapanin kin ayat. Di kag na nagpare. Kuyugan kayo ton malang. Sarong karanta ni Tereseng. Kita ento pare. No mayat ti chimpo na. Mabainak ka talaga. Ay, apo. May beaman dita tsimpo-tsimpo pare. Basta mapantayin ton malam, ha? Dagasan kayo di balayaw. Ay, oray umuna kayo ito namang rabi nanang. Tadapapanan mikin ni Mark inton malayim. Nay, papanan nyo ay anak ko. Mapanggay sakit agaram Nanang. Padasik man sa rungkaran ni Tereseng nanang. Na, ay na, maragsakan akman para kan ka anak ko. Good luck. Oo, nanang. Bareng no, saan niyo muna manin ati bain ka, no, kasangsangok to ni Tereseng. Ay na, di mo man ngamin pampanunutin day tabain-bain anak ko. Awan ti puli tayo ama nagbabain. Ay, oo, nanang. Sige nga raw, mapana ka. Anya ti kunayo nanang. Umay damarkan Carmelo dito'y balay ita amalang. Wen anak ko, isumot ti ko na ni Mark, itay nagkita kami ije bangkag. Isumaagsagana ka, Ay na. Ay kat, pakaragsakak ananang. No umay da pumasyar. Awan mo't dakes na ta, balasang kat nga rod to'y anak yo. Ala nga raw, tamapanak agluton, tauray mangandanton dito'y balay. O sige nanang, taurayak nga rod ida. Ne, ay, da kayo mat, Mark. Ay, Carmelo. Ay, sumrak kayo Naimbaga malam mo, Tereseng. Umay kami man nagpasya. Oo, Tereseng. Umay kami man makisarsarita. Ay, kat, Carmelo. Ala, sumrak kayo nga rod. Oh, kumusta ka ngayon, Carmelo? Kastoy lata. Ang taltalon lata. Ay, upun kayam. Napanan ni Mark at Tereseng. Ay, ada ijeruar. Agis istoryada ka ni nanang. Kasta ka day? Wan. Oh, kat, anya nga iti pagtungtungan ta, Carmelo. Diyos ko. Kasano nga taday ito yan, kasla masisira pakmatan iti kinapintas ni Tereseng. Oh, Carmelo. Napaulimag kamatan. Jay kwa kamain. Tereseng, jay kwa. Anya ako Kaslada kayat mo nga ibagangam. Mabain kan samat. Alan ibagamon ti kayat mo nga ibaga, Carmelo. Di ka kadi agbabain. Kasla saan ka baro? Di na mo't la ibagan ti ayat na. Jaski. Ni Tereseng, mate. Ay, Tereseng. Pumimpintas ka man. Ay na, siguro
Dan kayan ayat mo niya. Ni Carmelo mo. Sa anak pintas. Tawan tupay, ti agayat kanya. Ay, Diyos ka, ay na, agpasakitin ka, ma. Ay, kwa, imposible mat, Day ta kinapintas mo, Tiriseng. Ado ti agayatkin ka. Nalabit, mabain dala siguro. Amangan no, awan ti, maipagpanagkildakin ka. Iso di dala maibaga ti ayat dakin ka. Pagbainanda kumamot ngay. Nang runa, no adamot panggadanda. Wano adamot nalaw at talunda. Kan, no adda tarakanda adinwan. Di, umdas kumanda kita, ama ipanakal da no bilang. Tiriseng. Talaga siyak sama ti dagdagamatan na. Ay, anyamot tayo na. Kaya't kung ahibkas ti marikrik na kita, ngam umahapon man ang tibayin kanyak. Anyaki din. Kasano nga tanaya? Ayun na yun, aya. Carmelo, napauli magkamanan. Di ka man makaidnan. Pudno, pudno launa dyan ako na. Awan ko magagpaisot pagbainanda. No kasta nga rod. Di, ibagada ko man ti marikrik nada. Bilang man, gusto da kanya. Mga aladala siguro ati umno apanawin. Si kakit di mat. Dumteng to, uray puutem. Siguro, kasta nga agpaiso. Kasano nga rudan ngay, Carmelo? Rumabiimot tan. Ang mga nururayon na kan ni tatang mo. Awan ka din ti pagtungtungan ta? Ay, mabiit lang Isaganak pa'y gayam ti pagsangwan ta. Mabiit laan. Ita, Carmelo. Ibagamon ati talaga agagaram. Di ka kadi agbabain. Pasensyakan. Kinapudno na. Talagang adatin napatag nga ibagakan ka, Tiriseng. May papan kan Ay, sus! Agayok samatan kan! Ay, sus! Agpalatan kan samatan! Kaya't mo ta itimplahan ka pa'y iti kape? Saan ako niya agkape? Tama ano kumaro tinervyos ko. Ay, amang ano, saan ka makaturog? Nagadumot apalikaw ti salbag at taon. Ay, ulitak manen Anya jay napatag nga ibagam kanya, Carmelo. Mayak, gaputa, hindi pa ilang kat, ay, Diyos ko. Nga anya, ibagamon Carmelo. Ay, makaturuturo gakon. Mati talaga. Jakmat mairobot niya baka. Adeng. Dito ti pudno nga ibagag. Mabayinak lang amin namang ibaga. Dumawat ako iti bukal ti karabasan ni nanang mau. Dahil ta imulak ko maiji bangkag ko, Tiriseng. No, adapay Kunak no, agdatunan. Ay, wan. Ado, ti bukal ti karabasan ni nanang. Uray doang asako ti alaam. Ado, mabit lang, tamapan ko alaan, Ay, Diyos ko. Gasla, medyo
nagbaliw mo ti jar ni Tiriseng. Dimanaw mitlatana. Ay, unay mit nga minay na. Ay, kunak na ibagakon ti ayat ko kinkwana. Ay, nagbayinak maray na. Ay, naibaw ing lakit nga rod iti karabasa. Ay, unayay na. Aniya? Di mo pulos na yabkas ti ayat mo ken ni Tiriseng? Nakano nagbayag kaya nagsarsarita? Oray sang kapirit abalikas may papan kanayat awan na ibagam. Kastagag paiso, nanang. Paspasagidan nagpayan. Ngam awan at talaga. Jak na ituret niya imbagat ti kagarakin ko, ana. Ay, unay kamutan aya anak ko. Kunaklano na yabkas maon kat napasungbat mo ni Tiriseng. Ay, nagkapoy kamutan. Di mo la natawidan, tigaraw day di tatang mau. Ay, nakapoy ti diskartem anak ko. Ngam no may papanan iti dingwan. Alisto ka ba anak ko? Nagadun ti baka kan kalding mo. Asawa lang ti kurang. Jakman amo, nanang. No kasangsangok ni Tiriseng. Kaslag pigpigargar tiriknak. Kan agkut-kutokot nagiti tumtumeng kaw. Jak lepad padlaw kinkwana, nanang. Uray permin at talaga ti panagayat ko kinkwana. Ay, mabainak at talaga mangidarirag kinkwana. Ay, ibagak manan kan kaday ti apagsasawa anak ko. Laglagi pam akanayon. Awan serbi ni ayat, numabain kami amang yabkas. Uy, bakit? Awan ti serbit ipapan medyo balay da Tiriseng. Ay na, kastala ti biyag alakay. Saan pa'y siguro apanawan ang maadaan iti kaayan-ayat ni Carmelo? Sa bagay. Talaga anak ko orang ti diskarte na may papanan ka ni ayat. Ay na, makakatawa ak nga rodjay ko nam abukal kat ti karabasan ti ibagbagana. Kat nagadumot ti mula na anatang. Ay, pero may bakal. Nadlaw ko pa yung arod ka ni Tiriseng idirabe. Medyo masurunan. Nagbayag da, nagsarita ng, ay na. Bukal lagan ti karabasa, tinagtinagan ti saritaan da. Ala, ano samtigay yung mula kay? Mapan kayon tumanan, bareng adda pa'y bukal ti tabungaw tinana. Oo, naikamutin mo. Talaga naangaw ka man. Nay, itaman pa'y naginom ka, Carmelo. Pag-iso lang, mat, nanang. Nag-shot kami man kini pari Mark itay. Napanagat binurag niya yung ramana. Iso mata natin pinulutan mi dagiti kapay. Nanang, grubatak mapanak man ni Jayan ni Tiriseng. Na, sarong karam, anak kainom ka, anak ko. Pag-iso lang, ba't in-shot ko, nanang? Panawinan, talaga nga'y bagakon tirik na gankuha na. Tano kasanaw, ay kato umulit ayon, ananang. Asawagi ko ni Tiriseng, no aklunan naglagi day. Uray ni nanag, nano kaya't naglagi di akit ka din nagmatayin. Uray duwatan niya gina. Ay laglag! Nalaing ka sumao no nakainom ka. Mala, mapangkangarodan. Sa mga numaunan nakapay ti sa balay. Ingkaan! Anya ti masapol mo, bro? Sino ka, bro? Siyak ni Rodney. Kayan ayat ni Tiriseng. Anya? Ay, kaayan ayat mo ni Tiriseng? Kunam? Labs! Sino ka diti? Ha? Carmelo! Adamat imot mo asabong? Wine, Tiriseng. Kat isagot ko kumakin ka dito, eh. Adamot gaya mo, kaayan ayat mo. Ay, Juan. Pudno ti ko na ni Rodney. Agayan ayat kamin, Carmelo. Ha? Labs, iso ni Carmelo. Iso dya ibagbagak kan ka crush ko, idi. Si kagayam.
Nice meeting you, Pards. Crush kunan? Tiriseng? Jacqueline Pagarob. Apod no ti atap ko akayat nagputgayam iday. Sige nga raw, Tiriseng. Mapanagaon. Brother, agyaman naglangin kan ka. Anadam ko man na Tiriseng. Di mo ko mapagay-ayaman laeng. Kinapudno na, bro. Agkalaysa kami ninto no may alawas. Ha? Udno ti ko na ni Rodney. Kat maawis kanto. Umay ka nga umaywan. Crush ka kunak. Tadamot pa nagayat ko kan ka idi, Carmelo. Nabayag ang nagaram ni Rodney kanyak. Idi saan ka mauray, inaklon kon ani Rodney. Iso asaan asyak ti para kan ka, Carmelo. Kat, kumusta nga iti panang sarungkar mo ken ni Tiriseng, anak ka? Dumanon tan? Awanan, nanag. Na, awanan tay? Awanan ni Tiriseng. Asawanan. Nadano, nag-ida-iti lalaki ang mga asawa kan ko, ana. Ay, sayang, nanang! Sayang! Ay, anya nga ron ngay, anak ko, kastala ti biyag. Kanayon mga ibagakan ka, edi. Awan serbi ni ayat, numabain kamit amang ibkas. Ay, dati kanayon nga ibagakan ka, edi. Anya nga kay inunandakan. Nagkapoy kan tumang ngamin. Nagadwa palikaw-likaw mo. Dayda ka bukal ti karkarabasan ting kay bagbaga. Ay, awanan. Asawa mo, dayda karabasam, anak kaw. Ita, mamati kan iti imbaga kapag sasaukan ka. Ay, nanang. Ay, mamati agad. Ay, sayang ni Tiriseng. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ni ayat, lumabain kamet amang iyabkas. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag!